toute façon, mon expérience hier soir, moi c'est dominicain haïtien de papa, de père dominicain et de mère haïtienne. Là, moi j'ai un passeport dominicain, moi, je vais montrer notre partie ça seulement. Moi j'ai ça c'est l'identité dominicaine, moi, ça c'est licence moi. Ok. Et hier soir, je prends. Agent immigration prend même. Juste parce que je parle créole, je dis que non, tout bagage sont faux. Ok? Madame a porté ça bayo, avec tout bagage comme si tout bagage voyage, mais tout ce voyage, mais au style dit faux. Et même dit qu'il faut marcher avec acte de naissance. Et on leur montre ça, on dit côté visa dominicain, non passeport dominicain. On montre que j'en bala ridicule. Non, il faut me répéter, ridicule. So, je ne sais pas qui j'en veux mettre un bagage ça. Je pense que le bagage ça faut que le fini. Il faut que nous lever voix plus haut. Faut que nous mettions tête ensemble pour ça finir, c'est pas possible. Là, ben, là commence à vivre très loin. Très loin. Faut que nous pas fermer bouche nous sur ça. Faut que nous pas fermer les yeux nous sur ça. Parce que là, c'est trop grave. Trop grave. Parce que là, nous ici, là, nous payons impôts. Nous payons toute bagaille. Et bien, comme si nous avons dit, nous venons là, c'est là, c'est moi de nous venir demander. Vous comprenez? Nous faisons tout ça pour nous faire, nous faisons toute bagaille. Vous comprenez? So, nous légal là, toute bagaille. So, c'est pas possible. Donc, Jean et quand tu dis, c'est pas là que nous avons investi l'argent, nous devons faire l'Haïti. Moi, je suis mal avec Haïti. Haïti, c'est un pays qui viage. Tellement qu'il y a un bagage pour faire Haïti. On dit, garde John Pays, il y a un bagage pour faire. Et puis, à the end of the day, pendant que je fais 8 mois à Haïti, on dit, guette, payer à mon l'autre sensation, tout, je ne peux pas faire ouvrir. Parce que, je continue qui j'aime le faire, peut me pas en place que si mon est-ce qu'il a kidnappé le demain, est-ce qu'il a kidnappé, est-ce qu'il a kidnappé madame. Vous comprenez? Donc, moi, je dis que, bon, Haïti, il faut qu'on parle. Activos que se realizaron el pasado lunes y demás días. Ahí va mi gente. Ahí van los morenos. Ahí van 2, 4, 5. Trasladados hacia lo que es el camión para ser repatriados hacia Haití. La muy bien play, vamos a ver aquí. Bueno, ahí se va llenando más el camión. Continúa la eterna lucha migratoria en todo el país. Mira la llave. Sigue el traslado aquí, vienen más. Bueno, 2 más, mi gente. Otro más. Otro más. Bueno, las pertenencias mías ya. Ahí pueden ver, mi gente, imágenes. Lo sacan ahora y dale para arriba. Entra para allá. Sube. Bueno, mi gente, se está llenando el camión aquí. Se presume que son 40 detenidos en totalidad. Según vayan trayendo, ahí les vamos informando de todo lo que está pasando. Siguen trayendo más nacionales haitianos aquí en este traslado de este martes temprano. Son 40 y pico. 3.000 personas en el en vivo aquí. De repente se ha llenado el en vivo, se ha encendido, se ha prendido. Como siempre, dando el apoyo a la plataforma number 1, number 2, number 3. Ahí viene la marcha, la movie negra temprano. Siguen trayendo más. Esto se encontraba, mi gente, en las celdas de la dotación policial de esta ciudad de La Vega. Dándole su cuarto, coño, tanto que fue, sacado unos 8.000 y lo dicen de 100 pesos, coño. Acá él quitándole 8.000 pesos para afeitarlo. Coño, y que está haciendo patria. ¿Qué maldita patria que están haciendo, coño? Coño, qué maldita patria que están haciendo, son bien de patria. Coño, quitándole 8.000 pesos para no llegar, atacándole su patria. Siguen trayendo más nacionales haitianos aquí, se va a llenar el camión, la doña se ha desesperado. Se lo pasa, aguántese, doña. Cuando esté allá adentro, cuando Le quiere pasar la comida ahí. Bueno.
Situación complicada, sigue el desfile aquí. ¿Y qué? Hay... Ah, pero ven acá, bro. Sométalo. I don't have the documentation. No paper, no paper. No paper, take me. Bueno, pues tiene que mostrar su documento. Bueno, él no muestra documentos. Hey, tell him. I don't care. They don't have the paper, right? Take them the nice way. They can be hit by a car, they can be dead, whatever it is. I don't care. I'm not against you. I know what they don't have the paper, yes. But take them the nice way. You don't treat people like that. Tell them that. Es lo que está reclamando, que dice que las condiciones, la cantidad, el camión no tienen condiciones humanas para deportarlo, que hay que tratarlo como seres humanos. Don't treat them like that. If I treat you like that, when Dominican, tell them, Dominican and Haitian over there, they fight each other. I get that. They don't have no paper, that's fine, right? But take them the way the national they're supposed to take. When in the street, they're gonna hit by a car, they will be dead, whatever it is.